In a significant political development ahead of the upcoming ADC and village committee elections, 920 voters from 200 families under the leadership of Tripura Motha member Paritosh Debarma joined the Bharatiya Janata Party. The event was organized at Rabindra Bhavan and attended by State Chief Minister Professor Dr. Manik Saha, BJP State President Rajiv Bhattacharjee, General Secretary Bipin Debarma, among others. The political landscape in Tripura has seen significant shifts, particularly concerning the Tripura Motha party. Many of the party's supporters and leaders have expressed discontent with recent developments, including the alliance with the BJP and allegations of corruption against some of the leaders in the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. The decision to ally with the BJP has been a major point of contention. The core demand of Tripura Motha has been the creation of Tripuraland or Greater Tripuraland, and some supporters feel that this alliance compromises that long-standing goal for the sake of political power. They believe the party has abandoned its foundation principles. This has led to a sense of betrayal among many Tripura sub-people who had placed their trust in the party to champion the cause. This is why today many members of Tripura Motha, not just Paritosh, have left the IPFT, CPIM and Congress. They have decided not to participate in political parties anymore. A question that keeps coming to the minds of the Tripura sub-people is, what good have we gained even though the political parties have changed? It appears that the Tripura Motha party is facing internal challenges ahead of the ADC and village committee elections. On Thursday, through an initiative led by Tripura Motha member Paritosh Debarma, 920 voters from 230 families joined the BJP party at a meeting held at Rabindra Bhavan. The event was attended by State Chief Minister Professor Dr. Manik Saha and BJP State President Rajiv Bhattacharjee. भारतीय जनता पार्टी যে পতাকা নিয়ে আপনারা যোগদান করতে এসেছেন সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা রাজীব বাবু বলেছেন যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। ত্রিপুরাতে রাজনীতির নামে আমরা এত বছর দেখেছি কিভাবে সাধারণ কোমলমতি যারা জনজাতি তাদেরকে বিভ্রান্ত এতদিন ধরে করে এসছে। আমরা এর থেকে আমরা মুক্তি দিতে আমরা বাধ্য হব, মুক্তি দিতে হবে, কারণ আমাদের যিনি লিডার তার নাম আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং বর্তমানে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এরকম একটা অবস্থা হচ্ছিল যে মনে হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি যারা আছেন ত্রিপুরাতে তারা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি তাদের আস্থা বা বিশ্বাসের একটা গ্যাপ রয়েছে। আমি আজকে আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের উপস্থিতিতে মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন তাদের উপস্থিতিতে আমি বলতে চাই, কেন জানি আমার সবসময় একটা বিশ্বাস ছিল যে আমরা ঠিকভাবে আমরা জনজাতিদের কাছে হয়তো আমরা যেতে পারিনি বা তাদের সমর্থন আমরা আরো যেভাবে এখন বর্তমান যুগে জানানোর যে বিষয় সেটা হয়তো আমরা করতে পারিনি। তার জন্য অনেক মানুষ বিভ্রান্তি করে এই সংবাদ পরিবেশন করে। আজকে এই দিনটা কিন্তু আস্তে আস্তে করে এখন চলে যাচ্ছে। প্রচুর জনজাতি ভাই বোনেরা আমার সাথে প্রায়ই দেখা করে এসে যে কোনো পার্টি হোক যে কোনো কাজে হোক যাই হোক সেটা হচ্ছে আস্থা বিশ্বাস। আমি যখন জনজাতি ভাই বোনদের দেখি মাঝে মাঝে অবাক হই যে হাসিটা তাদের মধ্যে কম দেখি। এই হাসি ফোটানোর দায়িত্ব আমাদের সে হাসি ফোটাতে হবে। কেন মুখের একটা হাসি থাকবে সেটা যতক্ষণ ধরে আমরা না করবো ততদিন ধরে আমরা সেই কাজটা আমরা করবো জনজাতিদের যে লাস্ট অব্দি তাদের মুখের হাসি যেন সর্বদা থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করতে হবে।
The newcomers were welcomed by State Chief Minister Professor Dr. Manik Saha, BJP State President Rajiv Bhattacharjee, General Secretary Bipin Debarma, BJP Janjati Morcha President Parimal Debarma, Minister Bikas Debarma and others. Paritos Debarma, a former journal chairman and a key leader of the Youth Tripura Federation within the Tripura Motha Party, recently joined the Bharatiya Janata Party. He cited the reason for his defection as a belief that sustainable development for the state and the nation is only possible with a national party like the BJP. He also stated that the BJP government has a strong commitment to the welfare and development of the Janajati community. He also said there is nothing wrong with being at Tiprasa and allying with the BJP. He argued that it is possible to participate with the national party while still working for the welfare of the Tiprasa people. This sentiment is in line with his belief that the BJP is capable of delivering development to the tribal communities. He also stated that without an alliance party, we can join a direct national party. That's why he has joined the BJP party. Comment kayo text klay layo kaya ba WhatsApp text klayo kaya ba Facebook text klay layo ang nai tong bon comment daw o tini nga kay nang ko BJP party ko rang mani thang ama herok sini ko mo tong ko actually ang sarai kok sawo poriskar kok no sawo rang man ni jat nga kay tini o BJP party ni hoite no ang tang saya pano ani je logio tong ne ani Tripura Motha ni kubang ma MDC lo kubang ma ML rok sai mano je Bidhan Sabha ni segang ano o party ni bising tino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ibon ko siga mon ko party ni yakari ang apun kaya tangli himale ang sarai betong ni musungo kaham betong ni musungo Tripura Motha khlaika Tripura Motha ani samung che nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abon pore gabangma chokranto solikha nang zonal chairman yakagara dingka yakari burikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni khaje tini actually ango BJP party phaimani obang phaine musungui phaimani om haiklai borok sa ano norok nung thasi dini dagari ma haiklai akok no te buskang salang sarai klai ano ngai borok bai ang jepuru kisa jepuru nai ni di rajniti o jaga ngi tongkha borok ngai Tiprasa no Tiprasa ni thungi tongo othoso sakao ngai BJP banya alliance do main kok BJP banya alliance tongo neta bai neta ngai mili lajak neta bai neta ngai gadal lai rajniti thungi tongo archi ni public rok no ngai Tiprasa ni ajaga ono bulai tonika walai tonika khathek lai tonika gangang o jaga o jodino nang leader no sung budri uichi ni borok budri ui ti sawi no leaders nami rok ngai nang Tiprasa ni kok no sadi tangile nang te sa jaga sawi nang family tongnai abar public no ngai chunghai sawi borok no ngai walai bulai toni dibai aniti abo ani moteng jagli ang sarai yo saka rajniti hingke ba soi no rajniti khlaisi di ar dofa hingke ba soi no dofa khlaisi di ngi ke ba rajniti khlaisi nai ngi ke ba ang dofa ni samung ke dofa ha ke ba nogo asugui nob ni samung khaisi nai ni tongmani jorawo ang o jaga obono buji khaje gurutto sabonori dini ama haikok khnamani pore ani ajagani MLA buibuya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koligrok tongo ke bokol khaini kiri khoroksa khorni bade othoso ang Facebook roko bisa comment khaikya ang o jagani nitino hamjaglia alliance ngi thangka alliance mani jorabo alliance nani ngai tam dorkar banang jati dofani kok sanani ngaka alliance mote tongdi yang sakao ngaka alliance tongo yang bisingo ngai Tiprasa sentiment bai ki sungno walai bulai khetoni ru abo lap kari jakhan ani mote abo no alliance tongo ngaka direct no norok neta si rajniti khaitong pai ngaka sungsini public rok sung direct hebinen tamba ar abo ni bisingo te kaisa kok ngaka chini angdarano মন্ত্রী সাহেব হেবেন আনি ব্যক্তিগত দিয়ে আং বনো বয়ানি আর বুফাই হিসাবে আনি নগো থাঙ্গো আনি কাম হামিয়া খোঁজ খবর নাও হঙ্গে আং সাবা আপন আবো মা বুঝিস নাই বলে না আনি আপন নে আন Tripura Motha আমি আং বড় আজাগো আনি কাম হামিয়া সে খবর নালিয়া চিনি ও জাগাও চিনি সঞ্জিত আনি বাতি যা মন্ডল প্রেসিডেন্ট বউ বতর জাগি তং এই কাকা বাহাই তাম খবর কাহাম নাউই দং হঙ্গে আমা হাইখিনো চিনি ও জাগাও যে তিনি জয়েন খাইবেনি র বাহাইনো কাম হামিয়া বড় বনুগু দং যে বসকাংনি সালতে নুকজাকনাই তিনি गोबांमा borong saw asuk denin jati dofa au jati dofa bagin tongo ang tasuk sal kintu norok si rajniti khlayu ngakai norok se BJP bai alliance ke tongi tongu ngakai sung sababik tongnai rok ngakai sung direct no khake tangkha ba hedi bana direct no khlai ke cha khable ga direct no khlai pe ke borong nangjagli aba borong yago yafari ro kano sini bipin ani surabai sini central ni GS ar o jagate kaisa kok nai ni kha ang compare khai nai ni kha tini baksa borok sauje rang busuk mani phaikya hani ang 1 taka rang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga sarai tongo tini mukhyamantri tongo oboni sakang bo mukhyamantri bini chamber tolangi kok saka guruttori umen kok nangkai angke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati bebi kok saka chini Bipin Deborma chini GS
o jaga bo kok salai ka kabang ma enka o kok salai mani karon tini o jaga ang nai ni kha je sabo apon sabo por o jaga sijagi thaka tini ani bakha koi tongmani nuk khabar ni ang system chaji ya kabang ma jora chin tipra mathani system chalia sawi ni kya system kri kha je jaga niti kri kha jaga ang bahai ka tong sinai ba a jaga ano jotesto personally khobor na kha chini ta khub bipin gs ni tor jagi tong yel ko an khobor na kha chini batija sonjit jotesto thangok phaya khobor na chini da bikas mantri tu difan an nok kising misiko thangi maisa hui thui mukuri thangi phayu nok ang ta dino wa wana kha no barwati ba phai to mani jora nok da baitri sebjak no mantri tu lokhang du dusma sano ni kiri kha. In the coming days, many Tripura Motha supporters are ready to leave the party and join the BJP, according to Paritos Debarma. He also stated that many leaders from IPFT, Congress and Tripura Motha are ready to join the BJP. The exact number of political leaders who are set to switch parties is a matter of speculation. Reported by Amit from Agatla, Chinikhara.